बे तो लाजम तो जवान तरसियत भी तो जवान जहन भी और तो जिंदगी कामयाब है तो ई बाबता माँ मरुची लेब गुआजी बाबता गप जने मजलिस करें तो ई बाबता एक नाम में कटता एक अच्छी जने की क्या ये ताल्लुक नूशकिया हैं और नूशकिया मुदा मुख्तलिफ अवाला नाम व एजाज व शरबुता तो ई वाला स्पोर्ट्स से अवाला गुमा एक जने की साड़ी फरा वसीम यूसुफ फरा वशत के मराक्षा तबे जोड़े खैर वशे टिक टाक फरा यूसुफ वत स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स चैंपियन है आल बलूचिस्तान 2010 जोड़ो कराटे गोल्ड मेडल बुता वमी गुड़ा 2016 स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम गोल्ड मेडल वमी गुड़ा 2016 बैडमिंटन और जोड़ो कराटा गोल्ड मेडल वमी गुड़ा 2020 कोचिंग कोर्स दाता मार्शल आर्ट और 2022 कोचिंग कोर्स पीसीबी आवार बुतागु ये सेशन है अवली जनेक बुता देखिए जनेक नबुता यूं एक बला एजाजी और फीपा था हम 2 गश्ता इंटरनेशनल कोर्स आ किचन बुता और माशाल्लाह पता देखिए एक्सपर्टीज जुबान आगू आस्तने और ये ब्रावी जुबान इस तरह एम्पेल को था उत्तर यूनिवर्सिटी मतलब ये हुई एक कसम ये शो की वो भी लैंग्वेज शब्दारम कसा उम्रिया इंचो एजाज इंचो कारकना लाजम एक मोटिवेशन है सब भी जने कनवस्ता मा फरहा गेशन जो सपोज करें शरबदार देखिए शख्सियती गुमा साड़ी अहम मुदाम में दीवाना कहते हैं डॉक्टर मकबूल अहमद लांगो डॉक्टर वशत के मराक्षा जोड़े डॉक्टर साहब एक मजन एहसास ये बुनियाद है कि डॉक्टर पर प्रोग्राम है मल्लू के अवेयरनेस सरपदी वास्ता हर वक्त राजी तो लाजम ये जज्बा है क्या होती जानता या होती इल्मा या होती एक्सपर्टीज़ मल्लू का देग लूटी तो एक जवानी मतलब है कि कदम एक महल्लू के वास्ता होती कीमती टाइम क्या ये टाइम क्लिनिका की टीम डॉक्टर बोले आइए शर्त कि अवाम और लस मर्दवा हूँ सरपदी दिया खासकर लेब गुआजी है वाला मवाजा गेशन जूस करें फरा वसीना गुण तो अवली में जो तमिश हैं कि स्पोर्ट्स से नेम का खासकर रुझान कम में जनक नू कम में आ गए तो मजन एहजाज शर पे हम गिफ्ता और खासकर नुश्किए तहा ये जनक के दिमाग और ये वही बुनियाद गुशन के टोटली कबायली नहीं नेब कबायली मुआशरे तो उती जागा हंसते भले ही शर्फ एजा तो ई मोटिवेशन छो बुत्ता में शरबदाना सरपद दे जी मुचम पेश मन पीटी मौलाना शुक्रिया गुजार हूँ जी कि आमिनी मरोच मिना दावत दातन जी और शाही पद मन डॉक्टर साहब मिन्नतवार हूँ कि आमाता मिनी अमा की कारकर्दगी हम बलोचिस्तान नोशकी डिस्ट्रिक्ट not only for one girl like मनवती टाइटल सिर्फ फरा यूसुफ न दाता गुन न कि वसीम यूसुफ दाता गुन बल्कि पूरा बलोचिस्तान दाता गुन जी तो मिनी स्ट्रगल अंचू इनका मुश्किल ना आता शुरुआत है मोटिवेशन मजाना रूटिंग छू इनका स्पोर्ट्स ने बात करें जी मिनी पेश छे मिनी ब्रा से एक्सीडेंट बु शहीद बु तो आई बात मिनी गिसे माहौल काफ़ी डिस्टर्ब बु जी तो आई डिस्टर्बेंस मतलब मिनी दिल टच बु तो मनवती पिसा अमे चे दातुन की मन थी सिर्फ जिन्हें के ए टाइम ना इंशाल्लाह थी बचक और माशरपा अमा के कारकर्दगी अमा पैशनेट मनी दिले ततन मन आवान मुच्चन मतलब कोशिश करतुन कि पूरा वर्ल्ड लेवल है या फिर बलूचिस्तान लेवल है या फिर अति मुच्च जिम्मेदारी लेवल है मुच्चन दिले तो एक्सेप्ट करतुन और अति टारगेट जोड़ करतुन और हर टारगेट मन अल्हम्दुलिल्लाह अति बायमती है ता अचीव करतुन बाजवान जी शरबदार मुश्किल को चारों का लाजम अहमत बेखने अहमत मर्दा मरते को था तो बाज़ मामलाती दिमाग कहते हैं लाजम कम उम्रिया एजात कार टाइम मैनेज करना ये ग्रानी कारी तो लाजम ये जज्बा होती जाएगा सता कर्जी बाद इधर बलूचिस्तान जले हमें वो हर शोबे ज़िंदगी तो का वार भी होंगे स्पोर्ट्स भी या आर्ट फन भी या फ़नून लतीफ़ा इधर शोबा हर शोबे तो का वार भी ज़रूरत है पर मुआशरा चाकर हमारा तरक्की का
کہ ہر شعبہ تو کا طیب زالبول یا مردین ہوار بھی ہوں گے شرف درہ یہ علامہ گیشنگ اب جنہیں انچو شرف درہ میں موضوع لیب گوازی کہ لیب گوازی میں چاگر تو کا فراموشی یا ڈالچار کنک بوگائیں تو یہ لازمی کہ لیب گوازی صحت تے واسطے چیچو علم ہے ڈاکٹر صاحب لیب گوازی ایک مزنی چیزی جان سلامتی کو بندوں کے ایکسرسائز ای تو کا بھی پتہ کمپٹیشن ایک رجحان یہ اس نے کہ یہ ہو انسان ایک کامیابی واسطہ ایک مزنی کردی پیلو کام بلے پیش زمانے کا ذرا موقع زیادہ رستہ مرچہ انچیں اسکول کہ پلازے شکلانہ گراؤنڈ رستے او گراؤنڈ جندے کمی ہوں تی جگہ استے گو مجموعی طور آوڑن ڈیولپمنٹ میں نگندگان تو اسپورٹ سے اہمیت بابتا جان سلامتی والے سے وشے جی منتوار اجگ پیشنگ کے صحت مند ماحول صحت مند انسان جوڑ کن فرد پیدا جی اسلامی صحت مند فرد ایک صحت مند معاشرے جوڑ کن تو صحت مند معاشرہ کے است ہمیشہ ایشا فرد ترقی اور راہ کے است ایشا استقبال کرنا جی تو صحت مند بیتنک کے است ار فیلڈ آب کتایا اچیومنٹ انتہی آب وقت ضروری ہے جی تو چونکہ لیب چھین ایشام اگا کہ میں وقت گشت کے میں اسپورٹس کمپلیکس یا اسپورٹس یعنی کہ گراؤنڈ جی مکانو چاہے لینڈ ایریا مسئلے گورنمنٹ فائنینشیل ایشو وٹ سو ایور آئے وجہ بعض کھمن ایون اما کے بلائیں فیسا گرگان آنی اسکول آبوں تو بروئے اما ایکسرسائز یا فزیکل کے ایکٹیویٹیز اما وڑ نبیت نگا جی تو ماں کی شروع اگست کے فزیکل ہیلتھ کی تی ٹیٹ بھی تی مینٹل ہیلتھ تم تی جوان جی تو مینٹل ہیلتھ مطلب انت جوان سوچ جنے تو تی مستقبل بارا ہوتی بارا ہوتی راج بابتا جوان سوچ جنے تو کیس دیما ترقی مردوں کرتا کام صحت مند اگر کہ ماں لیب مکنم شروع اشکیست کار رندام یا سٹریس ان جاب رندام تو ای میں مینٹل ہیلتھ آباد مدن اثری کی چیز مینٹل ہیلتھ کے مرد میں نبی صحیح تو اماڈ اور ڈیلیور کرتا نہ کام جی تو ای خاطرہ فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ یکی دیمی کو لازم و ملزوم ہے تو فزیکل ہیلتھ پر اوورال کے ماں گندگام کہ میں جندہ ایسے میڈیکل فیلڈ کہ میں انٹریکشن ان ارکس ہے کہ فزیکل ہیلتھ اٹیچ نہیں آیا بیماری کے زیادہ آیا تو انچو ایون من ایز اے پلمونولوجسٹ ہوں ریسپریٹری فزیشین ہے تو میں گا مرکز ہے کہ ایکسرسائز اکھنت آیا پوپ دیر آدھا صحت مندن بہترین بعدین پیرنم تاگند تشاہ ایسا بندہ نبیت بعدین عمر کم من لیکن کیست تکلیفاً گندے طرفت ایک نہیں ہے بھئی تی تو عمر کرنا ہے تو چون یہ کمزور ہے یا تو ارکا سے مینٹلی طور ہم کیست صحت مند نبی آتی عمراش بعض زیادہ پیر پیدا کر وہ اما وڑ کیس ڈیلیور کرتا نہ کام تو ای باعد میں معاشرہ یک لازمی جزئی بیت فزیکل اصل من تو کشاں تام اسکول یا ناب اسکول لیولا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں انت تو آنا بعد پابندی یا پینلٹی جنک بند کہ بھائی شما کیس یک خاص ضروری شے چونکہ جاپان اسکولوں ناب ہمیں وڑیں کہ شروع اصل چین ایگزام ٹیسٹ نہیں جسٹ ہمیں فزیکل و مینٹل ڈیولپمنٹ شانی کہ چون کار کنگی چون اخلاقی طورہ بہتر بتنگی اتی کار وط کنگی شرم کنگی نہیں تو ای وڑیں ڈیولپمنٹ یک بعض جوان اسٹرانگ ان معاشرے ڈیولپ بیت وہ وڑیں ڈیولپمنٹ ترقی کرن چونکہ میں مخلوق ہی بھئی اسلام تو میں گئیں لیکن عملی طور اسلام آبا کے ڈیولپڈنگ کنٹری عمل کنگان چکے تو یہ شای ظاہر ابیت کر کسی عمل کند آیا کیست یار فروٹ رسید باز جوان جی شرف دارا لازم حملہ تعلقی کی حملہ پشت آر حملے پشت رد عمل ہستے ہیں یا ریئیکشن ہستے ہیں تو لازم آئی فائدے ہستے ہیں تو لازم فزیکلی مردوں کے فٹ بھی جس ذہن تیار بھی تو بعض چیزیں پک کو تو کہاں زندے عید کے معاملات اوار بھی تو کم ماں ہی ہم چارہ لوٹیں کہ جنکانی انم کا کچو کساس زیادہ بوگائیں اور فرا میں دیمائیں کہ آیا انچو اسپورٹس ہو کورس ہو کوچنگ کا اترا وار کو تا تو لازمی چیزانے بھی کہ وڑے ہمت والے جنہیں کم ہستے ہیں تو یہ بابتا ماگیشن اس کا فرا انم کا اسپورٹس نمگا تو آگے بابتا تو گب جا یہ والا تو چون منیج کو تا ٹائم منیج چون کو تا ترائی چون معلومات بودتا تھی انکریجمنٹ چون بودتا کہ تو جوڑو کراٹے ہم گتا بیڈمنٹن ہم گونے گوں کرکٹ دراہیں لیباں کو ایسا ضرورتا ہے چون یہ بابتا چیزیں جی من یک قرآن شریف یک آیات زیادہ یقین کنی
کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. منی زندگی تک کافی رکاوٹ بوتا، یا قافلہ تے بوتا رکاوٹ تے، لیکن من رکاوٹ وتی اسٹرینتھن سمجھتا، وتی ہر کمزوری وتی اسٹرینتھن سمجھتا، وتی یک سیکنڈ وتی ویلیو داتا. اور اسپورٹس چھے وطت منی مطلب من وطر محدود اسپورٹس تا میں خاطر نہ کرتا. من پاکستان شا اور بلوچستان شا یک پیغام ہمیں منی چھے بوتا ٹارگیٹ بوتا کہ پورا دنیا ہے تمہیں پیغام بھی کہ یک واحد مطلب گرل اتنے ٹیلنٹ لائک انک ٹیلنٹ ہے تبھی تو پورا پاکستان ہے چنک ٹیلنٹ بھی، پورا بلوچستان ہے چنک ٹیلنٹ بھی. اور دومی مچ اسپورٹس ہمیں خاطر منی مینیج بوتا من وتی ٹائم زیادہ مینیج کرتا. اور ٹائم مینجمنٹ من کم باز اگر رکاوٹ بوتا تو منی چھے بو من شتن آرمی سلیکٹم بوتن ہمیں خاطر کہ من وتی ٹائم ڈسپلن وتی چھے کوآرڈینیشن چون مضبوط کنی. تو آج الحمدللہ من مچ سیشن اٹینڈ کرتا گن. اور دومی ایشے کہ من الحمدللہ نون بلوچستان تا من تو منی چھے ویتا رائے تا ہمیشہ کہ من پورا بلوچستان تا یک جنکن اما کی وتی اسپورٹس میدان ہم فتح کرتا الحمدللہ. اور دومی لائک اکیڈمک چھ میدان ہم الحمدللہ اسکالر ہوں. اور دومی مصنفہ بھی ہوں، مصنفہ دو کتاب منی وقت یک کتاب من 12 روچے تا ختم کرتن الحمدللہ. دومی منی اچھی موضوع چین کتابیں آئی ڈیریویشنل مورفیمز ان براوی لینگویج. یہ ایمفل تھیسس بوتا؟ جی ایمفل تھیسس بوتا. اور دومی کتاب منی انفلیکشنل مورفیمز ان براوی لینگویج. آئے رمن مطلب کم ان ماہ لگت لیکن الحمدللہ مینیج کرتن. آئی پیش من کافی آرٹیکلز ہم لکھتا گن. اور نونم کرنٹلی لیکچرار ہم سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی تا. آدم ہمارو چھ منی سلیکشن بوتا منی چھنک مطلب آدھا چھو اگر چھو بھی پروگرام بھی تو آئی کوآرڈینیشن لائک ارینجمنٹ آرگنائزیشن آئے رم الحمدللہ من کنین وتی فیکلٹی ہم الحمدللہ آوانم کوآرڈینیشن میٹنگ کنین عام کافی سپورٹ کنن. اور دومی کرکٹ چھے پی سی بی اے تم الحمدللہ منی کافی جوان کارکردگی بوتا. اور کافی ریجنل میچز من ایز اے پلیئر گوازی کرتا. اور 2022 اور 23 ہے تا ہم یک جنک کا تو مطلب کوچنگ کورس اٹینڈ کرتن. اور گوما تقریباً 27 مرد تھا بوائز. سو آئی بعد فیفا ایلیٹ ریفری کورس شپیش انٹروڈکٹری کورس بو کوئٹہ تھا آدھ سلیکٹ بوتن. اور شپد انٹرنیشنل 2 کورس بوتن 23 تھا اور 24 تھا. 24 تھا واحد من جنک کا تن شب بلوچستان الحمدللہ سلیکٹ بوتن. اور آدھا فٹنس ٹیسٹ ہم بو فٹنس ٹیسٹ ہے یک کیٹیگری کے کوڈا ٹیسٹ الحمدللہ رم من کلیئر کرتن. یہ مطلب یہ یک روچ گپ نانت یا یک شام گپ نانت یا یک ماہ گپ نانت ایشی پہ خاطر من تقریباً 14-15 ہمیں اور من سال جاتا گن وتی نیند قربانی داتا گن وتی ٹائم قربانی داتا گن وتی اسٹڈی قربانی داتا گن وتی خدمت لائک پیرنٹس شاوان دور بوتا گن. اور بلکہ کافی قربانی داتا گن لیکن منی صبر باز مضبوط بوتا گشن نا کہ اسلام ہے تا صبر ایک بنیادی ارکان ہے. تو آئی الحمدللہ کافی پختہ بوتا. اور من اگر مثال دین حضرت یوسف علیہ السلام آئرم عزیز صبر لائک آئی ایم صبر پختہ تھا تو الحمدللہ آئی ایم چھو پہچان بو اسلام ہے تا صبر ہے ٹائٹل داتن. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آیرت توکل چھو بو ٹائٹل آیرت رست کہ دریائے کراس کو تو آئی توکل کافی مضبوط تھا. تو دینی حوالہ ہم الحمدللہ من آیات وغیرہ اسلامی قرآن شریف ایشی تا من ہمیشہ وتی ٹائم اچھے اسپینڈ کریں تاکہ منی حوصلہ ہمیں پختہ ہمیں زیادہ آئی زیادہ پختہ بھی. تو بے شک من ان کا سال ضائع بوتا گن لیکن تنگ منی حوصلہ ضائع نہ بوتا نہ بوتا. تو بذر احمتی کو تھا بعض جو تی اہم نقطہ انشاءاللہ ما شانی باب تک گپ جنے لازم
لے بھی تو کا ایک ڈسپلین ہے اس نے برداشت سب